Spotlight PH, DJ Harmless on the mix. Southern latest, sad na. Nag-away ang asawa bana sa kamahal sa gasolina. Kay ang tubil nila nga medya nidagan ra mag-usa ka dupa. Ang asawa grabing sukoa, giyaw-yawan ang iyang bana. Kay kakutas daw kahangak, kay siya may gipatulak. Pag-abot sa gasoline station, ilang motor gitubilan dayon. Gitubilag bali 150 sa usa ka pamboy nga sigig misi. Pagpaandar sa motor ni aso, ang tambutso nagboto-boto. Kay ang pamboy di ay nasipyat, natubilan og krudo. Nag-away ang asawa bana sa kamahal sa gasolina. Kay ang tubil nila nga medya nidagan ra mag-usa ka dupa.